وسهلا جميع الحضور. نرحب بضيوفنا الكرام من الإدارة الذاتية الديمقراطية بمجلسيها المجلس التنفيذي ومجلس شعوب الديمقراطي. نرحب بالأحزاب السياسية وحركة المجتمع المدني تخدم الحركات النسوية. نرحب بأعضاء الكونغرس من المجالس، رؤساء ورئيسات الكومينات. الشهداء باقون في قلوبنا لا يموتون. گرنگیا کومینه گلکی هست بلکه و شوبان دستپیکا کریزا سوریا دا دستپیکا الله غاوی الله دا و کریز سوریا چه بو گلک کسا گلک پارتیا گلک دولتا دگو روشا سوری چه روشا کدا چه ماه کدا ای بقده لے نرخاندن ما دا آلی سیاسی دا آلی جباکی دا آلی قدر نابنتوی دا مدگو ام روشا سوری کریزا سوریا یا نیا روشا کومه که ادمها بی نام حارکی دا صد مال هنه صد مال قومی لکن دوا وی حاری دا هنه لیخستن شن ببه او نکومنه او نکومنه چه کو تکومنه هگر مخدرات دیدا بفروتن نکومنه هگر او حاری نپاقشه او نکومنه هگر جن دیدا هر شيء جن دكان او نكون نابا كومين بون لا چند انسان نگرد بود فاطش بون اوه حالية اخلاق اوه جماعتية انا كومين ما گرگم گرن نزن دید کرد قبيلة و عشيرة بريدا جوزا بلکه کسی الاختیار ظالم انسان اکجدر باید اخلاق قبيلة در کش قبيلة طابتا گرگ كومين جوزا انسان خرابي بکر گرگش كومين بابي جباجه در جیانا دموکراتیک بیاکاربونا روشنبیری و سازی دائمی دخویات کرد. گر ام چگاه ارگانیزمان یک زندگی بشی بیند همی طایبتمندی و فیوان ایمان دنار اتراکسیون اکداف حنا خود شبن بشن گریدای بین ارگانیزمان زندگی. دوید تا که کس نتوای دموکراتیک دا همالیاتی اک مجتمعية على أسس أخلاقية سياسية بيولوجية وبناء مجتمع ديمقراطي متكامل قادر على إدارة شؤونه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنفسه من خلال لجان وأهميات واضحة وفيما يلي عرض منظم للقوانين الخاصة بالكومين وصلاحياته ولجان المنطقة عنه من العقد الاجتماعي الفصل الأول المادة 74 تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بتنظيم حياتها المجتمعية الديمقراطية والحرة بناء على تشكيل الكومينات، المجالس الأكاديميات، التعاونيات، الوحدات الاقتصادية المجتمعية والمؤسسات التي تخدم النظام المجتمعي والتي تنظم نفسها بشكل كونفدرالي ويتطور ويترسخ الإرادة الديمقراطية للمجتمع. أمواجه بباريزن ودان ميكروفون جواريا ودان جواريا هم ليبياون. اقتصادی قانونی کومین ها تو بینا فکر کومین چیه؟ به پراتیک حیان ها کومین چیه؟ یه مقصودی که کومین هم در باز کوی اما کومین یعنی تنظیم کردن و اما یوخا کردنه کومین ها تنظیم کردنه آدیات کومین تی یعنی میکانیزم کومین تی و تطبیق کرده ولی میکنده حتی آنها ناتی کرده. هر مؤسسه که تبي فرض تدخل الكومين دي بري خد مجلس مثلا يعني زراعه بي او ثروه حيوانيه نظام نهب تربيه مجلس رو ورا ري كومين هو يعني يون ام دبي كومين اساسا اول از تمام كم گفتن و یا ذکرن کمش بده حتی کلین بده اساس